시편 18편입니다. Дуулал 18. 18편 Дуулал 18. 1절로 6절입니다. 1-6 хамт уншия. Хүч минь болдог эзэн, таньдаа би хайртай. Эзэн бол миний хад, миний цайз, миний аврагч, миний бурхан, миний хорогдох хад, миний бамбай, миний авралын эвэр, миний бэхлэлт юм. Магтуулах ёс зохистой эзнийг би дуудаад, дайснуудаасаа би аврагдсан. Үхлийн хүлээс намайг хэрж, мөхлийн урсгал намайг дайрч, үхэгсдийн орны уяа намайг хэрж, үхлийн өрхнүүд миний өмнө тулгарлаа. Зовлон шаналн дотроо эзнийг би дуудаж, бурхандаа би хашгирсан. Тэрээр сүмээсээ дуу хоолойг минь сонсож, түүний сонорт хашгираам минь хүрсэн билээ. 이 환난과 어려운 역경 속에서도 За зовлон шанал болон хүн хэцүү байдал дундаа 내 안에 있는 죄성으로 말미암아 내가 어둠 가운데 갇힐 때에도 миний дотор байгаа гэмт чанарын улмаас би харанхуйд хоригдох үед ч 우리는 주님께 부르짖는 기도를 해야 되고 하나님은 그 기도를 들으신다라는 거예요. бид эзнийг дуудсан залбирлыг хийх ёстой. Тэр залбирлыг бурхан сонсдог гэсэн үг байна. 좋을 때만 기도하는 게 아닙니다. Би нэг сайн сайхан явж байгаа үедээ л залбирдаг байх биш. 내 가운데 어두운 세력이 들어올 때 있습니다. Миний дотор харанхуйн иргэшэл орж ирэх үе байна. 내가 죄 가운데 빠질 때 있습니다. Би гим нүгэл давтах үе байна. 내가 세상에 붙잡힐 때 있습니다. Би энэ ертөнцид зурагдах үе байна. 여러 가지 유혹에 붙잡힐 때 있습니다. Янз бүрийн уруу татлаг давтах үе байна. 그럴 때일수록 더 간절히 기도해야 됩니다. Тийм үе тулгарх тусам бид нар бүр илүү чин сэтгэлээсээ залбирдаг байх 내 хэрэгтэй. 주변의 환경이 나를 죄 가운데로 끌고 간다 할지라도 Миний одоо орчин, миний эргэн тойрны хүрээлэл намайг гим нүгэл рүү чирж байсан. 그럴 때 더 간절히 부르짖을 때 Тийм үедээ ч би чин сэтгэлээсээ бурхныг дуудвал 하나님이 응답하신다라는 거예요. бурхан хариулна. 죽음 앞에서 부르짖을 때 Үхлийн өмнө байхдаач би залбирвал 하나님은 гойвол 응답하신다라는 거예요. бурхан түүнд хариулна. 다윗이요 사자굴 속에 던져졌잖아요. Даниэл арслангийн нүхэнд хаягдсан шүү дээ. 네. 사자가 입을 딱 벌리고 있습니다. Арслан амаа ангаагаал хүлээж байгаа. 이젠 그 입이 내 몸을 삼킬 그러한 기세입니다. Одоо яг арсланд урагдах, арслангаар амиа таслуулах тийм аюулын өмнө байна. 그럼에도 불구하고 Тийм байхдаа 다윗은 그 앞에서 기도하잖아요. Даниэл түүний өмнө залбирдаг шүү дээ. 그때 어떻게 하십니까? Тэр үед яасан бэ? 예수님이 그 사자의 입을 닫아버리시잖아요. Есүс тэр арслангийн амийг тагладаг. 그 입을 닫아버리는 겁니다. Түүний амийг таглаж байгаа. 그러니까 우리가 어떠한 환경 속에 처하더라도 Тиймээс бид нар ямар ч нөхцөл байдалд орсон. 하나님 앞에 간절히 기도하면 그 환난 가운데서 그 어려움 가운데서 하나님은 들으시고 건져내 주신다라는 거예요. Бурхны өмнө би чин сэтгэлээсээ залбирдаг байх юм бол тэр нөхцөл байдал болон тэр аюулаас бурхан гарцаагүй аварч өгдөг, тосолдог. 시편 116편입니다. Дуулал 116, 1절로 4절, 116-гийн 1-4 1절로 4절 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Би эзэнт хайртай, учир нь миний дуу хоолойг, гуйлтыг минь тэр сонссон билээ. Тэр надад чих тавьсан учраас би амьддаа дуудах болно. Үхлийн уяа намайг ороож, үхэгсдийн орны өрхнүүд намайг олж иржээ. Би зовлон шаналн хийгээд уй гашуутай учрав. Тэгээд би эзний нэрээр дуудан, аяа эзэн, би гуй, амийг минь авраач гэв. 하나님은 내 음성을 들으시고 죽음의 위기에서도 내 영혼을 건지신다는 겁니다. Бурхан миний дуу хоолойг сонсож тэр үхлийн аюулаас хүртэл миний амийг аварна гэж байгаа. 하나님은 멀리 계시지 않는다는 거예요. Бурхан алс хол байдаг юм биш ээ. 늘 우리에게 귀를 기울이시고 우리의 기도를 들으신다라는 겁니다. Үргэлж бидэнд хандан чих тавин бидний залбирлыг сонсож байдаг. 그럼 우리는요. Тэгвэл бид 어떤 근거로 기도합니까? ямар шалтгааны улмаас залбирах вэ? 하나님의 은혜 위에. Бурханы нэгүсэлээр. 하나님은 우리를 구원해 주신 구원자시잖아요. Бурхан биднийг аварч өгсөн аврагч маань шүү дээ. 우리에게는 한없이 그 은혜를 베풀어 주시는 분이에요. Бурхан бол бидэнд хэмжээшгүй их нэгүслээ буулгаж өгсөн нэгэн. 한없이 주시는 분인 거예요. 주시는. Бурхан бол хэмжээгүйгээр өгдөг нэгэн. 부모는요. Эцэг эх хүн 자식에게 끝까지 주시는 분이잖아요. үр хүүхдийнхээ төлөө бас эцсээ хүртэл өгдөг. 자식이 잘못했어요. Үр хүүхэд нь буруу юм хийлээ. 자식이 자기에게 대적을 해요. Үр хүүхэд нь өөрийнх нь өмнөөс тэрсэлтлээ. 그래도 부모는요. Гэлээч эцэг эх 그 자식을 걱정하는 거예요. тэр үр хүүхэдтэй санаан зовжил байдаг. 자식이 상하지 않기를 원하시는 것이 부모의 마음인 거예요. Үр хүүхдүүд нь бити өвдөөсөө гэдгийг эцэг эх нь хүсэж байдаг. 자식은 자기가 잘났다고 해요. Үр хүүхэд нь бол өөрсдөө их л сайн явж 자기 죄를 돌이킬 생각을 안 해요. буруу юм хийж явж байгаа ч гим нүглээсээ эргий буцах 그래도 гэсэн 부모는요. сэтгэлгүй. Гэлээч эцэг эх. 그래도 손을 내미는 게 부모인 거예요. Гэлээч гар сонгодог нь эцэг эх шүү дээ. 자식이 죄를 짓고 감옥 갔다고 부모는 그 자식을 버립니까? Хүүхэд нь гэмт хэрэг хийгээ шоронд орохоор болчлоо гэд эцэг эх нь хүүхдээ хайдаг уу? 버리실까요? Хайдаг уу? 저는 감옥 갔으니까 이제 내 자식 아니야. За шоронд орсон юм чи одоо нас миний хүүхэд биш. 물론 뭡니까? 마음에
분한 마음도 있죠. Мэдээж яг уу буруу юм хийсэн болохоор сэтгэлдээ уурлна, 속상한 마음도 있죠. шанална. 그렇게 했는데 어떻게 저놈이 나한테 저래? 이런 마음 있어요. Тийм байхад одоо яаж тэгж хандаж чаддаг байна гэл тийм сэтгэл төрдөг. 그래도 부모는요. Гэлээч эцэг эх хүн 찾아가는 거. явж очдог. 내 자식이 잘 있는가? Хүүхэд нь сайн байна уу? 내 자식이 뭐 불편한 데는 없는가? Хүүхдэд маань ямар одоо хүндрэл бэрхшээл байна? 그 마음의 상처를 치유해 주러 가는 거예요. Сэтгэлийнх нь шарахыг ангаж өгөхөөр очдог. 왜 부모의 마음을 우리에게 하나님은 주셨을까요? Яагаад эцэг эх хүндэл байдаг сэтгэлийг бурхан бий болгож өгсөн юм бэ? 하나님의 마음을 깨달아 알라고. Бурханы сэтгэлийг нэг ойлгож мэдэргээд. 하나님의 마음이 그와 같다는 거예요. Бурханы сэтгэл яг түүнтэй адил юм шүү гэдгийг ойлгуулах гэж. 하나님의 마음. Бурханы сэтгэл. 부모와 같은 마음인 거예요. Эцэг эх хүний сэтгэлтэй адилхан баг. 자식은 부모를 버려도요. Үр хүүхэд нь эцэг эхээ орхидог. 부모는 자식을 못 버리는 거예요. Эцэг эх нь үр хүүхдээ орхиж 그게 чадахгүй. 부모인 거예요. Эцэг эхийн сэтгэл. 부모는 자식을 미워해도요. 아니, 자식은 부모를 미워해도요. Үр хүүхэд нь эцэг эхээ үзэн ядаж илаач. 이것도 안 주고 저것도 안 주고 나한테 이렇게 하고 저렇게 하고 불만을 토로해도요. Ийм ч юм өгөхгүй, тийм ч юм өгөхгүй, ингэж ч өгчихгүй, тэгэж ч өгчихгүй гэж төвөгшөөгөө. 자식은 부모는 자식한테 그걸 말 못해요. Эцэг эх нь үр хүүхэдтэй бол тийм юм хэлж чадахгүй. 그게 부모 마음인 거예요. Эцэг эхийн сэтгэл тийм. 맞습니까? Зөв үү? 맞잖아요. Зөв шүү дээ. 아니에요? Үгүй мөн? 부모는 말 안 해요. Эцэг эх нь тийм юм шаардахгүй. 부모는 끝까지 자식이 잘 되길 바라는 거예요. Эцэг эх хүн бол эцэг хүртэл үр хүүхэд нь сайн сайхан л амьдраасаа гэдгийг хүснэ. 그래서 잔소리도 하는 거고요. Тийм болохоор үгэлж аншиж байгаа. 그래서 듣기 싫은 소리도 하는 거예요. Тийм болохоор л одоо сонсохыг хүсэхгүй байгаа тийм юмыг хүртэл 그래서 마음 아픈 소리도 하는 거예요. сэтгэл өвтгөм юм хэлдэг. 잘못되라고 마음 아픈 소리 하는 거 아니에요. Намайг буруу хүн муу хүн бол гэдэг тийм үг хэлж байгаа юм биш. 잘 되기를 원하니. Харин сайн сайхан яваасаа гэсэн. 근데 자식은요. Гэтэл үр хүүхэд нь 그걸 들어줄 기와 그 마음이 없는 거예요. түүнийг нь сонсож хүлээж авах чих болон сэтгэл алга. 똑같지 않습니까? Яг адилхан биш гэж үү? 하나님과 우리의 모습이지 않습니까? Бурхан болон бидний хоорондын харилцаа биш вэ нөө? 우리는 하나님의 마음을 좀 알자는 겁니다. Бид нар Бурханы сэтгэлийг мэддэг байх. 그래서 하나님은 자신의 마음을 다 표현하셨잖아요. Тиймээс Бурхан өөрийнхөө сэтгэлийг бүрэн гүйцэд илчилж байгаа. 너희가 어떠한 죄를 졌다 할지라도 Та нар ямар ч гимнүгэл хийсэн ба, 어떤 환경에 처해 있다 할지라도 ямар ч нөхцөл байдалд орсон бай, 절망과 죽음 앞에 있다 할지라도 цөхрөл болон үхлийн өмнө орсон ч бай. 하나님께 구하라. Бурхан танд. 그러면 그 기도 들으신다. Тэгвэл тэр залбирлыг сонсъё гэж байгаа. 들으신다. Сонсно. 그리고 하나님은 우리에게 은혜의 손길을 내미시는 거예요. Тэгээд Бурхан бидэн рүү нэгүслийн мутраа сунгадаг. 우리의 영혼을 지옥에서 사망에서 건져내신 분이에요. Бидний сүнсийг тэр үхлээс тамаас чөлөөлж аварж өгсөн нэгэн шүү дээ. 그것도 자기의 목숨을 내어 주시면서까지 구원해내신 분이에요. Тэгэхдээ бүр өөрийнхөө амийг зориулсан байран бидний амийг аварж өгсөн нэгэн. 그분이 우리에게 뭘 못해 주시겠냐는 거예요. Тэгж хандсан нэгэн бидэнд өөр юг өгч чадахгүй гэж. 우리는 그런 하나님께 의지하고 살아가야 되지 않겠냐. Бид нар тийм л Бурханд найдаж амьдрах хэрэгтэй биш гэж үү? 자기 마음에 좀 안 들면요. Миний сэтгэлд л нэг жоохон нийцгээ болчихоо. 찢어버리고. Гомдоо. 예? 그리고 하나님 없는 것처럼 살아갑니다. Тэгэл Бурхан байхгүй юм шиг амьдрал яваад өгдөг. 그죠? Тийм биз дээ. 참 이게 얼마나 추한 모습입니까? Энэ ямар одоо өрөвдөлтөө дүр төрх вэ? 그건요. 그 사람의 이 마음이 너무너무 작은 거예요. Энэ нь бол тэр хүний сэтгэл бол үнэхээр өчүүхэн байгаа юм. 어딘가 분명히 하나님 뜻이 있을 거라는 믿음을 가지면 Хаа нэгтээ Бурханы хүсэл байж л байгаа гэж бодох юм бол 하나님은 가장 선한 것으로 보내는 거예요. Бурхан хамгийн сайн газар л бол удирдна. 근데 이것도 저런 거 이런 거 저런 거 불평 불만만 늘어놓지. Гэтэл ийм тийм байна гэж зөвхөн гомдлох, төвөгшөх сэтгэлэл гаргаад байвал 우리 자신이 하나님 앞에 무엇을 해야 될지를 생각지 않는 겁니다. бид нар өөрсдөө Бурханы өмнө яах ёстойгоо бодхоо болно. 예? 하나님 앞에 어떤 기도를 해야 될지를 모르는 거예요. Бурханы өмнө би юу гэж залбирах ёстойгоо мэдхээ болно. 우리는 하나님이 나를 사랑하는 이유를 분명히 알고 있잖아요. Бид нар Бурхан намайг яаж хайрлсан билээ? Тэр хайрынхын шалтгааныг мэдж байгаа шүү дээ. 그렇다면 우리 삶 속에서 그 응답을 드리는 삶을 살아가야 되는 거예요. Тийм бол бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дундаа түүнд нь хариу барьж амьдрах ёстой. 그리고 하나님의 응답을 그 속에서 그 은혜 속에서 우리는 찾아낼 줄 알아야 된다는 거예요. Тэгээд Бурханы хариултыг бид нар тэр дотроос олж харах ёстой. 죽음 같은 위기에서도 여호와여 내 영혼을 건지소서라는 그 기도를 하나님은 들으신다고 말씀하시잖아요. Үхлийн аюулын өмнө байхад хүртэл
Аяа эзэн амийг минь авраач гэж залбирахад нь бурхан түүнийг нь сонсож байгаа эзтэй. 그리고 반드시 응답하신다라고 말씀하시는 겁니다. Тэгээд гарцаагүй хариулна гэж хэлж байгаа юм. 그래서 이 네 가지의 재료를 빻아서요. Тиймээс энэ дөрвөн одоо материалыг бутлаад нунтаглаад 그걸 섞는 겁니다. 섞어. энэ дөрвийг хооронд нь холдог. 네, 똑같은 분량대로 섞으라고 했습니다. Яг адилхан хэмжээгээр буталж одоо холих хэрэгтэй. 그러니까 이 네 가지의 기도는 Тиймээс энэ дөрвөн төрлийн залбирал 똑같아야 된다는 거예요. яг адилхан эрх тэгш байх 어느 хэрэгтэй. 하나라도 작게 여기면 안 되고. Аль 무시하면 안 нэгийг 된다. нь би үл тоогоод зүгээр жижиг тооцож болохгүй. 맞죠? Зүг бистэй. 자, 소합향. Стактэй. 어려워. 소합향. 나간향. Аниха. 네. 그리고 Тэгээд 풍자향. за халвана. 네. 그다음에 유향. Тэгээд гүгэл. 네. 이 네 가지를 똑같이 해야 된다. За энэ дөрвийг яг энэ тэнцүү авч явах хэрэгтэй. 감사의 기도도. Талархсан залбирал. 네. 그리고 하나님 앞에 자기를 부수는 기도도. Тэгээд бурхны өмнө өөрийгөө буталж хагалж байгаа залбирал. 그리고 회개하는 기도도. Тэгээд гимшлийн залбирал. 자기의 육신을 치는 기도도. Тэгээд өөрийнхөө махан биеийг ялж байгаа залбирал. 세상을 이기는 기도도. Энэ ертөнцийг ялдаг залбирал. 죄를 이기는 기도도. Гим нүглийг ялдаг 이 залбирал. 네 가지를 똑같이 해야 된다는. Энэ дөрвийг энэ тэнцүү авч явах хэрэгтэй. 너무나도 중요한 것이기 때문에 Үнэхээр энэ чухал зүйлс байна. 이걸 똑같이 썼고 거기에다가 뭘 넣어야 되느냐? Яг ижил хэмжээгээр хойлоод түүний дээр юг одоо хийдэг байсан 뭘 бэ? 넣으라고 돼 있습니까? Яа гэсэн бэлээ? 소금을 섞어 그랬습니다. Давс бас хий. 소금은 뭘 얘기합니까? Давс юу хэлж байгаа вэ? 정결한 것, Ариусгал. 부패하지 않는 것, За ялзарч муудахгүй байх зүйл. 깨끗한 것을 이야기하는 거잖아요. Цэвэр зүйлийг илэрхийлж байгаа. 이것을 섞어서 За эдгээрийг хойлоод 향단에 향을 들여 태워 하나님 앞에 올리올 때 하나님은 들으신다라는 거예요. тэгээд утлах тахлын ширээн дээр хольсноо аваачиж тавиад түүнийг одоо шатаах үед тэндээс нь гарч байгаа утлаг бурхны өмнө хүрдэг байсан. Бурхан түүнийг нь хүлээж авдаг 그래서 байсан. 소금을 쳐서 정결케 하라 그랬습니다. Тиймээс давс хольж ариун болох, цэвэр болох гэж. 깨끗한 기도, Цэвэр залбирал, 바른 기도, зөв залбирал, 정직한 기도가 돼야 된다라는 거예요. шудраг залбирал болох хэвээр. 야고보서 4장입니다. Яков 4 2절로 3절. 2 3 2절로 3절 함께 읽겠습니다. 2 3-ыг хамт уншия. Та нар тачаадан хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор хүн алдаг. Та нар шундаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. Та нар гуйгаад хүлээн авдаггүй. Учир нь та нар хүсэл тачаалдаа хэрэглий хэмээн буруу хандлагаар гуйдаг байна. 네, 너희가 갖지 못하면 구하지 아니며 그랬습니다. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. 원하는 것이 있는데 하나님께 구하지 않기 때문에 얻을 수 없다라고 말씀하셨고. Уг нь хүсэж байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ бурхан тандан гуйхгүй байгаа болохоор та нарт байдаггүй. 그다음에 гэж 두 хэлж байна. 번째는 Тэгээ хоёрдугаарт нь 구하여도 받지 못하는 것은 та нар гуйгаад хүлээн авдаггүй нь 정욕으로 잘못 구함이라 그랬습니다. та нар хүсэл тачаалдаа хэрэглий хэмээн буруу хандлагаар гуйдаг. 하나님 앞에 구하기는 구하고 있는데 Бурханы өмнө уг нь бол юм гуйгаад байгаа. 내 마음이 잘못되어져 있어요. Гэтэл миний энэ хандлага, сэтгэл буруу байна. 하나님의 뜻이 맞지 않는 기도예요. Бурханы хүсэлт нийцэхгүй залбираад. 내가 죄를 가지고 기도하고 있어요. Би гим нүгэлтэй чигээрээ залбираад байна. 이런 기도는 응답하지 않는다라는 거예요. Тийм залбирал хариултаа авахгүй гэж байгаа. 왜? Яагаад? 그것을 허락대로 쓰려고 잘못 구함이라. Өөртөөхөө хүсэл тачаалдаа хэрэглий хэмээн 자기 буруугаар гуйдаг. 욕심을 채우려고. Өөрийнхөө махан биеийн шунлыг одоо гүйцэх гэж. 하나님의 뜻대로가 아니라 자기 뜻대로. Бурхны хүслийн дагуух залбирал биш. 자기 Өөрийн 계획대로 хүслийн дагуу. 구하는 거예요. Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу гуйж байгаа. 그래서 응답하지 않는다라는 겁니다. Тиймээс хүлээж авдаггүй гэж байна. 그러므로 너희가 구하여도 받지 못한다라고 말씀하시잖아요. Тиймээс та нар гуйгаад хүлээн авдаггүй гэж. 그래서 기도의 결과는 동기가 분명해야 됩니다. Тиймээс миний залбирлын үр дүнгийн учир шалтгаан тодорхой байх хэрэгтэй. 동기가 올바른 기도여야 된다라는 거예요. Учир шалтгаан нь зөв залбирал байх хэрэгтэй. 그냥 기도는 단순한 자기 소망을 하나님 앞에 표현하는 것이 아니라 Залбирал гэдэг нь зүгээр л өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ л бурхан тандаад хэлээд гуйчих байгаа явдал биш. 하나님의 뜻과 일치해야 된다라는 겁니다. Бурхны хүсэлтэй бас нэгдсэн байх хэрэгтэй. 하나님은 우리의 마음을 다 보시는 분입니다. Бурхан бидний сэтгэлийг нэгт нэгэнгөө хардаг нэгэн. 그래서 우리의 동기와 그 목적을 잘 살피고 하나님의 뜻과 맞춰서 하나님 앞에 그 기도를 드릴 때 이루어진다라는 거예요. Тиймээс миний залбирлын яг учир шалтгаан нь юу вэ гэдгийг бурхан мэдж байгаа болохоор бурхны хүсэл таалалд нийцсэн тийм залбирлыг бид нар хийж гуйх ёстой. 그래서 기도할 때 가장 먼저 살펴야 될 것이 뭔지 아세요? Тиймээс залбирх үедээ хамгийн дөрөнд өөрөөсөө олж харах ёстой зүйл юу байх нь вэ? 뭘까요? Юу бол? 내 마음이 정말 순수한가? Миний сэтгэл үнэхээр цэвэр цайлган байна уу? 내 마음이 정말 순수한가? Сэтгэл маань цэвэр цайлган байна уу?
내 마음이 정말 깨끗한가? Сэтгэл маань цэвэр байна уу? 내가 이 기도를 누구 앞에 이야기해도 부끄럽지 않은 기도가 될 수 있는가? Би энэ залбирлыг хүнд ч хэлсэн бай ичээргүй залбирал байх хэрэгтэй. 회개 기도도 마찬가지입니다. Гимшлийн залбиралч гэсэндээ адилхан. 죄가 부끄러운 것이 아닙니다. Гим нүглээсээ ичих биш. 솔직하게 회개하지 않는 것이 부끄러운 거예요. Харин илэн далангуу гимшихгүй байх нь ичих зүйл. 자기 실수를 인정하지 않는 것이 부끄러운 거예요. Өөрийнхөө алдааг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь ичих зүйл. 자기 죄를 인정하지 않는 것이 부끄러운 거예요. Өөрийн гим нүглийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь ичих зүйл. 그래서 정말 내 기도가 순수한가? Тиймээс үнэхээр миний залбирал яг гинэн цэвэр цайлган сэтгэлийн 그걸 үүднээс 먼저 점검해야 됩니다. түүнийг эхлээд шалгах хэрэгтэй. 그 다음에 하나님 뜻과 일치하는가? Тэгээд дараа нь бурхны хүсэл таалалтай нийцэх байна уу? 그리고 이건 내 욕심이 들어가 있지는 않은가? Тэгээд энэ залбиралд маань миний шунал байгаад байгаа юм биш үсттэй. 왜냐하면 자기 만족을 채우기 위해서 Ягаад вэ? Өөрийнхөө сэтгэл ханамжийг дүүргэх гэж. 자기 욕심으로 구하는 기도 있잖아요. Өөрийнхөө шуналт хөтлөгдөн хийдэг залбирал бас бий. 특히 결혼 기도할 때 Ялангуяа энэ хормын залбирал. 자기 욕심대로, 자기 마음대로, 자기 감정대로 하는 기도예요. Өөрийнхөө шунлыг гүйцээх гэж өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр хийж байгаа залбирал. 그 기도는 하나님 안 들으시는 거예요. Тэр залбиралыг бурхан сонсохгүй. 그래서 내 기도가 응답되지 않을 때 Тиймээс миний залбиралд хариу байхгүй байвал 먼저 내 마음을 점검하고 эхлээд би өөрийнхөө сэтгэлийг шалгаж үзэж 자신을 정결케 해야 됩니다. өөрийгөө ариусгах хэрэгтэй. 그러기 위해서 회개하고 Тэгэхийн тулд гимшиж 순종하는 자세를 가지고 기도를 해야 된다라고 말씀하시는 거예요. бурхны хүсэлд дуулууртай байх хандлагаар залбирдаг байх хэрэгтэй. 그럴 때 이 소야향과 나감향과 풍자향과 유향이 소금과 함께 어우러져서 Тэгэх үед л энэ стактэй оныха халвана гүгэл давстаа хойлолдож нийлээд 향단 위에 올려져서 그것이 태워져 그 향기가 하나님 앞에 상달되는 것처럼 утлаг дахлын ширээн дээр гарч шатаагдсанаар тэр одоо утлаг нь бурхны өмнө суунаглаж хүрдэг байсантай адилхан 내 기도가 하나님에게 들리우게 되고 하나님의 마음에 합해져서 그 응답이 이루어지게 된다라는 교훈을 우리는 받을 수 있습니다. миний залбирал бурхны чихэнд хүрч миний залбирал бурхны хүсэлтэй таалалтай нийцэж тэр залбиралд бурхан хариулдаг юм а гэсэн сургамжийг эдгээр зүйлсээр дамжуулан бид нар авч байна. 그래서 소야향은 우러나오는 감사의 기도가 있어야 된다. Тийм болохоор стактэй үнэртэн гэдэг нь өөрөөрөө гарч байгаа талархсан залбирал. 나감향은 죄에 대한 회개와 뉘우침이 있어야 된다. Оныхоо үнэрт нь гим нүгэлд хандсан гимшил болон эргэлт буцалтыг хэлж байгаа. 풍자향은 주님의 뜻 앞에 굴복시키는 기도가 있어야 한다. Халвана үнэртэн бол эзний хүслийн өмнө өөрийгөө өвдөг сөхрүүлдэг залбирал байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 유향은 죽음의 권세와 사단의 권세와 죄의 권세를 이기게 해달라는 기도가 있어야 한다. Харин цэвэр гүгэл гэж байгаа нь үхлийн иргэшэл, сатананы иргэшэл энэ гим нүглийг ялдаг залбирал байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 소금은 바른 동기와 마음을 가지고 해야 된다. Харин давс гэдэг нь одоо зөв сэтгэлийн хандлагатайгаар хийхийг хэлж байгаа. 그래서 기도의 향이 하나님 앞에 올라갈 때 하나님께서는 역사하시는 겁니다. Тэгэхээр энэ залбирал маань бурхны өмнө хүрэх үед бурхан тэндээс ажиллах нь байна. 기도는 사람을 변화시키고 Залбирал хүнийг өөрчилж 내 주변의 많은 사람들을 주님의 품으로 이끌게 하신다라는 겁니다. хүрээллийн маань хүмүүсийг бас бурхны өвөрлөө удирдах чиглүүлэхэд хүргэдэг.